Bueno, iritsi geha lekun berrira, mugi forgenatekin, eta ikusiko dugu hemengo jendia mugitzen den edo ez. Mugi gaitezen, mugi dezagun, mugi! Me gustaría salir! Bai, a ver si sales. Hola! Herrian, bueno, ez dakit, jendia nahiko nazkatu da hori bai, hain bertzeago zerranta diusen ziken, baina, bueno, beti botu eskatzu dute, mi ez da izatuko eskatzen ten. Ikusi ginen ze pasatu zen azkeneko aldin, dena gutxi gara zerbait nahi ginen, da gero bertzego zen bat intzen, da nik uste aldetik benpen nahiko nazkatu nahi basuntukin. Bai, eta baina botatzea jungo geha edo... Bueno, jo marko genuke, erratete gure obligazioa dela, gero kejatzeko ere, baina, bueno, ez dakit, erratizut, leheno ikusita ze pasatu den, nahiko duda baitut ere botatzea joan edo zioan. Gezur asko ikusten dira, entzuten dira, ez? Desgraziz gehiegi, eta konfiantza gero eta gutxigo. Eta ze nora mugituko genituzkegu politikuak o politika? Nora mugitu? Bueno, emarko lukete, paso txiki bat eman, pixote erakutsi gure herrikiden da dirua erabili dezaketela bertze modu batin eta ez bakarrik interesari behira, ez? Ez da, pasu bat eta pixko demarko lukete zentzu hortan. Euskera ibili. Bueno, bai, euskera ibilin bar da. Gerota, bueno, nik uste gerota gehi hori bat jendia sentsibilizatzen dela euskaren asuntukin, eta gerota leku gehiagotan ekitaldik eta sortzen dela, eta, bueno, ongi dago, ez? Pixko gehi hori marko genuke, ez dugu hainbertzere egiten, baina, bueno, nik uste pausuk ematen nahi direla eta hortan segitu behar dugu. ¿Tú puedes votar aquí? Sí, puedo, pero este año no me ha llegado la carta para votación porque no entiendo muy bien de la política y aquí más. ¿Y no quieres dejar tu opinión, por ejemplo, aquí a la cámara? Pues nada, hay cosas para mejorar, pero claro, mi opinión, bastante bien se vive aquí, pero claro, se puede mejorar, sí. ¿Crees? Sí. Bueno, baia kanpainan hasi geha gaur goizian, ez? Atzo gabian. Oantxe enteratzen naiz. Atzo gabian hasi ziren denak, bai, ez? Zenteatu zehat nire bezala. Bueno, eta atzo ikusi genitun, partidu asko, baina aurreratu egin ziela, 12-tara, Zer izen zaitzen? Ez, partidu, kanpaina hasita dago aspalditik. Eta hemen garbi daukagu. Hemen garbi dago. Hemen dago. O nabai, o beste gaine guzik. Nabai. Oso garbi dago. Zer da hemen? Salir del foco? Naparroan ez dago ez PSOE eta ez PP. PP eta PSOE dela bada. Nabai. Nabai. Bai. Bai. Mugi, ez? Mugi. Bueno, lekun berrin mugi. No, alkarra respetatzela eta lan egin zela. Orduan, behataz fiatuko gala. Oso ondo, mi esker. Tanto a los políticos como a otra gente que tiene altas jerarquías, les pediría que por favor, que no se rían de nosotros, que solucionen lo que tienen que solucionar, porque lo que queremos es que esto se solucione y vivir bien y tener cada uno capacidad de decisión, que es lo que queremos todos los ciudadanos, tanto vascos como navarros, como castellanos, como catalanes. Lo que queremos es tener capacidad de decisión porque eso es una democracia, que según Sócrates, democracia era la palabra del pueblo. Eso es lo que queremos. Pero bueno, como sabemos que no lo vamos a conseguir porque tanto a unos como a otros les interesa por llenarse el bolsillo, por seguir viviendo o por seguir jorobándonos al resto, por lo menos eso, que si hay gente que encima actúa con la convicción de defender unas ideas y están encarcelados, están ilegalizados, estén como estén por culpa de determinada que se llama justicia, que se llama entre comillas justicia, que no lo tengan que pagar muchas familias, como lo están pagando. Que si a un ratero le pillan robando en Pamplona, le llevan a la cárcel de Pamplona. Sin embargo, a mucha gente le llevan
a Puerto de... ¿Cómo se llama? En Cádiz, a... Puerto del Real. No, en Cádiz, eso, bueno, da igual. O a Canarias. Si tú, según la justicia, de lo que te han estipulado a ti que tiene que ser la justicia, tienes que cumplir una condena, por lo menos que no la tengan que cumplir tus familiares. Eso es muy importante, eso es muy importante. Ez dakit asunto askotan sartua gauden, edo individualizatu gara asko baita ere, da, ez dakite, komunidaderako lana egiten jende gutxi ikusten dut nik. Bai. Eta hori zergatik pasatzen dela pentsatzen duzu? Bueno, claro, udaletxean lana egitea, beste gauz batzuen artean, suposatzen du, gauz batzuei aurre egin behar diezula. Eta askotan, batzutan, norbait asarretu behar zarela baita ere. Legeak bete arazteko, da gauza batzuk bete arazteko, ez? Eta, claro, inork ez du asarretu nahi, bizitza ez du komplikatu nahi, orduan, paso egiten da normalean, bai. Pasotismo asko kaletan, orduan? Bai. Elekziotako? Bueno, geho baita ere, elekzio hauetan beste hauteskundetan baino gehiago, normala den bezala. Konsejurako eta alkatetzarako hauteskundeak izaten direnean, orduan ja beste giro bat izaten da, orduan ja martxa gehiago nabaritzen da. Baina hauteskundeak nola Madrilerako diren, orduan, bueno... Urruti dago Madrid. Oso urruti dago, bai. Eta ez dugu, hemendikan ezin da zer egin. Horrelako... Bai, gutxi, bai. Nik suposatzen dut, hauteskunde hauetan, olako herrietan eta abstentzioa handi xamarra izango dela. Bai, segurazki bai. Eta adibidez, Nafarroa bai batek, segurazki ez ditu emaitza onak izango azkeneko hauteskundetan bezalako emaitzak, seguru ez. Eta hori zuk ikustazu hori, ez? Pasibitatea eta... Bai. Vale, hemen dikango zen mezu bat bidaltzea jendeai, mugi gaitezen denak, ez? Bai, zeratik gauzak, karo, ongi dago, kejatzea eta egin behar direla gauzak ez dakiz zer, baina horrek hori posibilizateko lan egin behar da. Eta ez balen bagara mugitzen, ez dira gauzak egiten, argi eta garbi, bai.